Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat manipon. Iti pagayam nagpailingad itinagan nga Arthur. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak, impay ko ti amin a panagtalag ken panagayat. Ngamday tamot gayam ti dandani nakaramidak iti basol. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arthur dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakauli ako dito irangtay. Nutumpuakak dito sigurado ang matayak. Tama ito pati ulok iti bato. When nasaysaya atin no kastoy langan ti aramidak. Tapno agpatinggan ti biyag ko. Uy! Mabit lang! Bumaba ka dita! Babae anak ka motor ti nagsardang. Inikat ng ti helmet na. At idog ti buok na. Bumaba ka dita! Oh my God! Agsarita ta! Awan bibiyang mo iti aramidak. Bala! Apay, agpakamatay ka? Nagadupay ti kilaban akanam. Di ka agpakamatay. Adupay ti bugong asidam. Suplayan ka pa yan o kayat mo. With kamatis and laso na. Bumaba ka ditan. Takrot. Nagalasti pa nagsasaunan. Bumaba ka ditan. Paano saan? Iduron ka dita. Talaga matnag ka. Nita. Hoy, babae. Sana ka sa pulan nga idurunak. Tatumpuakak at talaga. Saan? Saan? Si Kamat? Alam, mister. Bumabakan. Apay nga may muli ka dita, aya. Agpakamatay ka kadi talaga? Awan bibiyang mo. No kayat mo. Kukuha mo day ta motor ko. Oh, kita mo. Astig. Nangina day ta. Nuhulugan day ta. Agbalor iti 300,000. Ngam, nalaklakan o cash. Ang nabayadak day tan. Hinulugak. Nalpasan. Anya? Alan bumabakan dita. Taipadawat ko kan kaday ta astig ang motor ko. Sigurado ka? Man, itad ko kan kati susi. Sige. Bumaba akon. Oo. Alungadam Amangan no may galis ka. Uy, sus. Panggap mo gayam tagpakamatay Anay ko. Apay dinanog na kay. Apay nga pakamatay ka. Siguro nabastad ka niya. Loko. Kwa. Kun ka. Babae tiga po na. No apay nga pakamatay ka. Dahil ito'y matlagayang motor ko, ti makalapad iti panagpakamatay mo. Ayos At dagayam na itulong to'y motor ko. Kuha ngamin. Umay ka, agmotor ta. Amom ti agmaneho iti motor. Kuha. Ang syaklatan ti agmaneho. Tadyak maano santi angot mo. Agat nuang ka. Yang kaskan. Tapumanaw-tan ditoy. Urahin tat in-order ko. Iluto dapay. Kasta talaga dito'y a restaurant. Naimas ti luto da dito'y. Kwa. Di ka
Agdanag! Siyak bayad. Katangay na ibagak mo tanti na siya asinop. Ita, ibagamat nuan niya ti kinataom. May sakla nga man nalon. Sana ko na nakapagtuloy iti panagadal ko. Tas akong tinangsukay iti talon mi. Sipod pimusay day di amami. Adda kakabsat mo? Adda. May sa babae kan may sa lalaki. Siyak ti mangisaksakad iti panagadal da. Kat, di inayo ngay. Iso ti mang tultulong kanya kay jay talon. Oh, nagdakkel gayam ti akam mo iti pamilyayo. Ang dandanikan agpakamatay. Wan nga rod. Sabali ti panunot ko iti daydi agundaway. Tatalaga kayat ko nagibusan ti biyag ko. Apay, ibagaman kanyak no apay. Gapo iti kaya nayat ko. Tinulungak mo't lang iti panagadal na. Aging ga nakagraduar iti kurso na. Inaramid ko ti amin. Tapno maikak iti allowance na. Ngamit di naggraduar. Di na impakpaka mo kanyak. Tagayam. Sabali lalaki ti matindar iti graduation na. Kastagayam. Inawagan na. Kat uy naswas ng tiyan ayat mi. Imbagak ngagpakamatayak no aramidan na ti kasta. Ngam kunana ngawan ka no bibiyang na. Amom, agpadat Linoko na ti boyfriend ko. Pulos ajak ginandat agpakamatay. Manumatan akwarta at tinaala na kanyak ti boyfriend ko. Tunggalag sweldo ikaklat na. Aging gaan na doktalak nga at dagayam sa bali a babae ti biyag na. Sipo di din. Diakon kaya ta makita pa iti boyfriend ko. Napintas ka. Ngam linoko na ka ti boyfriend mo. Angam, pulos ajak pinanunot ti agpakamatay. Dakkel abasul day ta, bro. Iso adimon ulitan pa Kwa. At kasto iti may bagakan ka, iti sumaruno. Di ka unay agtalak. Taamang ano, kwarta lang, ti kaya ti babae kan ka. Siya? Kasta tinaadal ko iti kapadasak amis mo. Sandra. Saan a solusyon ti panagpakamatay, bro? Laglagi pang dayta. Kan nudumteng man ti parikot kan saan. Naskan apatib karamlat ta ti pakinakam mo. Agyaman nak iti dayta balakad mo, Sandra. Ato yung nagiti order yo, ma'am. Agyaman kami. Ay na, balasang ko. Pasensya kan dito'y balay may tananumulaan. Agpapada tayo laang, nana. Nanumumot lang ti balay mi. Ma'am, adoy ti buko juice. Uminom ka. Kan adakan ka ng ajak na ilako. Pagsasangwan yon. Ay na, agyaman na kaading Sige, ramanak day tain sa ganam. Nauray nabsugak pay laang. Nang restaurant kami ngamin itay kan ni Arthur. Ay, kastagayam, ma'am. Balasang ko. Agap apura ka kaday. Tagluto ak itikan ka ng ayawid mo. Ha? Ay, sana, nana. Di kay agtaktakan. Sana bali. Inton maminsan laangan. Ala, balasang ko. Nukastati ko nam. Imay ko lain tulod ni Arthur, nana. Kasta ka de, ma'am. Sandra, kung nayulatan kanyak. Saan ma'am? Nagpintas ka, manang Sandra. Agyaman na ka, ading. Uray si ka. Napintas ka man.
Oh, kasano? Agpatuloy ako. Agyaman akin ka. Umayak to sumarong ka rin di balayo. Wan, awan parikot. Inted ko mati cellphone number ko kan ka. Awagan na ka umuna. Tapno makapagsanga na ak. Agyaman akmanen. Sige. Oh, ag-helmet ka. Wan na. Ay, wan gayam. Diyay imbagak nga ipadawat ko kan kati motor ko. Kon kunak lang ah. Amang ano ko na mapudno. Amok ah. Ngam, di mabaka dagos ije nagkalay atam. Idi imbagak ako kuamon ti motor ko. Ha? Kinapudno na. Kaya't ko matimadan iti kasta motor. Ngam jak kabalan. Kabailam dayta. Sige. Agpatuloy akon. Kan, hoy. Agdigos ka man itinal daw ah. Agat nuang ka. Nita, uyawan nakmanen. Sige. Ina ko na. Kasday ka diya talaga ti ugali ni Sandra. Iprangka na ti kayat na ngay baga. Agat nuangak ka no? Ay na anak ko, naimbang nga rutada ni Sandra nang lapod kan ka. Uwan nga rod nanang. Dahil nga mina femya girlfriend mo. Balang kantis. Bay amon, manong. Di mon panunutan ni Femya. Tulong mulatan kan kwa na, dagiti kwartang ininted mo. Anak, uray anya ti parikot adumtang. Di mon ulitan dagpakamatay. Pangasim anak ko. Uwan nanang. Sana na maulit. Kat, pakawanin na kumati Diyos. Talaga sana na maulit. San abale, manong. Nakaturpusak mo tin iti panagadal ko. Kat mang sapulak iti panggadak. Tapno makatulong akmat dito'y balay. Uwan, lito. Kan may salaangan atawan, agturpusak tumutan iti panagadal ko. Ala anak ko, agtitinulong kayo. Tawan sa baling agtitinulong. No dida kayo matlaang agkakabsa. Vina, nabanglo ka di matlaeng. Sana nga agat nuang? Ne. Nagbanglo kang agpaiso ah. Kan nakapulos ka. Sabado ita. Awan sarak ni Sandra. Sarong karak iti balayda. Kasta ka di? O sige, manong. Apay, agayat kan kwa na? Astig a babae, manong. Saan? Ngam sarong karak lang. Tanasaya at mat kanyak. O sige. Ngam inton maminsan. Isurot naktua. Takayat ko mati sumarong ka rin di balayda. Ay kat, uwan ha. Sige, agpatuloy akon. Ingat ka, manong. O sige, agpalamiis na pa'y. Ada soft drink kan tinapay. Agyaman nak. Kat, anya? Kayat mo arong Marta? Ingka uminom. Agsyat ta. Anya? Umin-inom ka? Bimabayan ka nga umin-inom. Wan man. Ang depende la dayta. Apay, saan ka nga umin-inom iti arak? Saan? Ayos ah. Nasayat dayta. Sandra, mabalin ka di atunggal Sabado asumarong karak ditoy. Awan parikot. Ngam, kayat ko arong Marta. Nagpasyar ta. Usarin ta ti motor ko. Adamat extra a helmet ko. Dayjayan ti aramatam. Sige, nukas ta ti kayat mo. Di rumarta nga rod. Ngam saan ta nga uminom ah. Agpasyar talaeng. Amom, Arthur.
Paggugustok ti umay dito igid ti baybay. Nang runa no kastoy amaluman. Tasaan unay anapudot ti darang ti init. Nang runa dito ayanta. Natayag abato. Kat saan amaabot tinadawal adalduyon. Anyang iter aramidem dito no kastang umay ka. Buy-buyak ti dalduyon. Ha? Sipod linuko nak ti boyfriend ko. Kanayon ako nga umay ditoy. Kat ditoy ay kis ko ti sakit tinakam ko. Kat mabang aranak. Anya? Wen. Ala, agikis ka. Yikis mo ti sakit tinakam mo iti girlfriend mo. Iti kasta, maksayan ti sakit tinakam mo. Anya? Agikisak? Ala, padasam laeng. Sige man langan. Balangkantis sa babae! Balangkantis a lalaki! Balangkantis sa babae! Balangkantis a lalaki! Agpag napagnatapay laeng. Urayin ta sumipngat. Tabuyaan ta ti ilalanak ti init. Sige. Anya tinangag kong epokpok kawiwit ay. Ha? Balangkantes a babae. Balangkantes a lalaki. Ha? Nangagyo, tata? Siguro. Agpada kayo anapaay kan ayat anya. Agpada kami alinuko dagiti inayat mi, tata. Aya. Ay, nalakati solusyon da ita. Anya, tata? Da kayon adwa ti agasawa. Ha? Eh, saan kit din? Nagpintas ka balasang kao. Ken natayar kamat baraw. No agasawa kayaw. Sigurado. Nagpipintas ken natatayar taw ti agbalin nga anak yaw. Ha? Ket laglagi penyo no da kayon to ti agkatuluyan. May saak aninong, wen. Sa pulan daklat ta ditoy. Tatagad dituyak. Sige, inakaw. Ta inak urayan asumang patay bangka anapan nagkalap. Sige. Anya? Anya ti ko na jelakay. Uli teman, Arthur. Agasawa ta kanon. Kat alaen ta aninong. Amo namat ti mangrabak na ijay alakay Uray kayat ko man. Ngam amok met asa anak ama ikarikan ka, Sandra. Anya? Empleyado ka ti gobyerno. Natalgad ti trabaho. Idinto ta siya. Manalo naklaeng. Nabiit ta pa yung anagam mo. Ay, so saan pa yaday ta ti pagsaritaan na? Alakid din. Agpagnapagnata. Kat urayin ta sumangpet tay bangka nagkalap ako na tay lakay. Tagumatang ta iti ikan. Manong, naragsak ka man. Kasla sinungbatan na katiar-armam iti kasta nga jar mo. Sabagay, manumatan abulan tinapalabas. Sipud na amam ni Sandra. Isuan na labit. Agayan ayat kayo itan. Sanak pa sinungbatan ni Sandra. Aguro-uray aklat ta. Awan dakas na manong no kayat na ka. Apay kid dinasaan. Mabainak. Gaputaman nalo naklaeng. Di ituloy mo ti agadal. Tapno makalpas kamat. Nukasta ti aramidak. Kasanon ti talon tayo. Di mo mat kaya ti agtalon. Ken kasanon, no maawatak iti nagaplayak at trabaho. Iso akapilitan ngagtalon aklat ta. Ngamin. Sayang met no saan amagamulo ti daga tayo. Manong, Ket no bilang tasan nakto akayat ni Sandra. Gaputaman nalo naklaeng.
Kunak, analabit asan nga iso ti kagasat ko. Kasta manong. Mayat day ta panunot mo. Di ka mang namnama adagos. Tapno saan ka masaktan. Oh, ato iti allowance mo, Vina. Saanan, manong? Adapay natda kwarta. Alam latan. Igatang mo kit diti pantalon mo, manong. Tawan pa'y baro akawos mo. Apay, di ka mabain ka ni Manang Sandra? Saan man? Nga mas kasapulam ti kwarta, ading ko. Ay na, nagsingpot ka talaga, manong. Basta ti kayat ko, makalpas kay ti panagadal mo. Wan, manong, ikarikday ta. Dayta tipod no ariknakan ka, Sandra. Talaga nga gayatakkan ka. Sige. Anya sige? Ay, ayatan ka mga. Ha? Kinapod nun na. Diyak ko makayatan ti agayat. Ngam ididimtang ka, kat makitak anasayaat kamot a tao, nagrosing tiriknakan ka. Oh, Sandra, agyaman ako na eh. Ay, ayatan ka, Sandra. Aging ga ita, agayan ayat kami pailaan kini Sandra, Mr. Lonely. Kat awan makunakan kwa na. Nagagitak latang agtalon, tapno at dalat tamat maurnong ko, apara iti agbalinto a pamilya. Kat naragsak kami kini Sandra iti ayan ayat mi. Kastan, kat agyaman ako. Tuy pagayam mo, Arthur. Arthur, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ti adal dito'y apakasaritaam ket saan a solusyon ti dakas apanggep iti anyaman a parikot. Wenno depresyon ken panubok a sumangbay. No di ket agbalintay kit di anatibker ket sapulan ti umno ken nasayaat a solusyon iti intay pagparparikutan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arthur, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.